They look like they look good. I thought. Hey you guys, welcome back to my channel mga Anisha, but kini channel janga Anisha Khasi vlog. So guys, matakas ni am ni don hayeng iklam late jinglet na malwangi Soya type tingi syong hayeng tingong okay habang ni don hayeng tibaling anum shet na ka jingshen tim takas ni am mut ban shet da ka DohSyiar mal pilatip hi ka DohSyiar palong bam do masi palong bam and do kharum palong bam tis tang ka DohSyiar hi tingong ngan shet da ka DohSyiar ngan shet rules bangan pen ifi kumno ban shet and kalong ru ka besuk ban shet bad ru ka babang bah ti perlok lada fidang day ibawan thamai channel jangas ngobhaban like and share but comments and group and subscribe. Let's get started. Ti menta ka dok ngala website khuit ha menta ngan stang men thena shwa kani ko so ajo nice ginger garlic paste and kle bhashwa da news ingredient sani ka dok mentapan ngan shimdu pro ngan dung kini ka do dung pro biasa sok marin nglan ba pa dinin sok marin nang ba unrung ba new jing short shapo jong ka do ngandung biang ni kani ka do dun pro mentangan biasa usyamin le bah biang pan bersa u somken em ubang syukrain ti kumbang juang berbol lada fibam somken komengi tesai lada fimbam ti nai ai mentangan massage biha biang padang ni semasa dah tu somken bersa kemlu mentan ka do pat am ngan i adu an ni lai kenta dah hadir nang tu am ngan sa Shet pat 2 hours later. Kiu la klik menta dengan lem nu ngan thena sa ka omnyang menta pat ngan thap no ka do kayak apa soya sauce setelah tepat nanti asa ke bangan yuk akan tersial na ikado nanti saya try kan ikado apa anda jambha. Tada guys, ti ka do kala i bat kalong ka ba ibang ba na lol bakadang kluin ti ngan le kumno ngan ra no sheneng bat nginya bam no. Pasi bam ne ngai ngoi mi trani kom ta shang chin chambang ko panda mi trani ka bam no ti me phachni ten chme ngwa kram shmi amen. Wah, saya ingin bam no. Ting la Shet extra no kapeleng. Oh, Maggi. Pat u Maggi mo. Ting Maggi dang. Kemarin dengan bam peleng, dengan bam DohSyiar deh. Mi ông hana la thai bam DohSyiar. Ti dang klik ha tu. Tang mi tram. Bat hamar batangan. Aku bam DohSyiar paham ah. Bam panut bam, tak mesti tu.
Habam na peleng. Saya siapa siang mau chat mi DohSyiar. Bang sisa. Ang ni chat masih hing mah. Dak jam. Jing bang. Sat am ni deh. Sat. Pi ai sat deh mat. Ada semacam bebta. Long chin tas ni deh. Dan bawa kam lep lai deh. Dan lep lai tengi lah kot atat. Tang oba lep lai dah bun kam. Sini em dep syura tang mesti haduk sao. Demi dep syura dep syura. Ting bang kada. Hak jam. Yok tas ubat ni. Ada at berat. Oh, sat dah okey. Kita video tak ni dah semua. Hey guys, entah sih ke video ni tangkat ni mah. Ini pengkut orang ni nama bang ni rungin enjoy nani kebam. But kesiar usai chat lem ni kedok. Tinggal saya kilo yang pada pi baru. Akan next video. See ya.